الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Sehat yang baik dan ketentuan manfaat penutup mengalir Allah Ta'ala sedikit kita bersyukur. Tapi membuat mengalir tadi itu yaitu kita dari depresi. Supaya kita baiknya. Jadi kesini kita Allah Ta'ala yang kerana memutus kita yang bersyukur kita sini. Jadi kalau yang mungkin berkali-kali saat itu lain pun ia guna dengan yang nyawa. Masalah kita itu pihak jawabannya ini kata nisina bayahan sehingga jenis sudah pasal perinahan yang gambarannya ilalah kami pilih dalam tujuan ini. Kemudian masalah ini sudah dalam cara suku siapa pihak kita berilmu ragu pihak kita maka ada semuanya dan sungguh usut kejualan sekarang kita asal-asalnya. Dia asal-asal tidak kaya karena balas akan berpengsa itu rakyat bersama-sama. Bahwa kita berkali ini sebab kita Allah Ta'ala. Bisa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperlihat nangis tersebut hadis sewaktu misalnya itu misalnya kita. Rasanya bukan sebenarnya umat dia kita ini. Maka sudah itu masalah syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an yu'tiya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu wa la yu'tiya illa man yuhibbu. Wa man ataahu Allah dina faqad ahabba." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna binnatul Allah Ta'ala penurunnya dunia ini siapa kalasahan murta'ahin kalasahannya mempunyai berbisara paharta kawasir bulat inanin kema dibagi mistalus sayate matumuan sakitari penurun Allah Ta'ala sakitari kema ta kinadayaan yung nafsuno kema ta kita-kita bang berbisarahan itu sebenarnya tahu kinadayaan Allah Ta'ala yang dipenda supaya yang bersihkan dengan suara yang Allah Ta'ala sekarang. Dan ini bisa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kisah-kisah tentang Allah Ta'ala yang seperti itu. Dia yang dalam kenal bangkit kedayangan di miskin kita ya Allah. Bangkit di miskin dia kita bikin rasahan ya Allah. Bangkit sakit dia kita miskin ya Allah. Bangkit kere miskin kita diperlukan miskin kita ya Allah. Tuhan yang dalam dengan tanda. Surat Allah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yu'tina illa man yuhibbu, faman aqahu Allah dina faqad ahabba." Baik dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pengurung Allah Subhanahu Wa Taala agama Islam dengan akan rasakan ini. Menjadi kita bikin rasakan kita butuh Allah Taala. Lagi mabula banyak kenayaman wajah dalam makal kujutu makahat kemigan yang tak boleh terunsu. Supaya manusia tak nalai Musa sirah Allah Ta'ala yang para penati kusikita supaya hati sumatera agama yang butuh kelati oleh asalan. Bantu kenayaman wajah tadi tamanan harga terus hidupnya maka sanyang tahu maka hanyut pengatayanmu maka isin pikiranmu bantu kesumamparan Islam. Angka manusia karena yang disekali penyusun tanya sesuai dengan pengikutan pemilihan dan pengikutan anda dan pengikutan lahat dan sampai hari siapa balik pihak lahat dek sebab pikir kalasa sebab penerima dari rasa Allah Subhanahu Wa Taala ini karena mudah dan pengetahuan dan pikiran belum menjadi berpentingnya siapa Allah. Kita itu kita rasakan kita diri kita diri Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang sudah kalimat kami sebelum berkuasa Allah Ta'ala si kita ini. Dan yang pasuk kita dapat mengerjakan
Kalau tersebut guru berbalik dengan tujuanku, dengan itu patuh berharap sikaan dan ilmu terbesar lulus kami ini. Banyak kalau sama ibadat melayaniku masing-masing ketemu menjadi korban aku yang korban kamu putra dua tidak bukan pelupau bekas musik putra. Demikian lagi-lagi sangat berkenaan dan Sulaiman si aku kami adalah pertolongan lalu lama dulu akan menunggu perbulaan sifat Tuhan semuanya. Tapi sifat Tuhan itu asal kita kira oleh kebutuhan yaitu amal ulama yang batu dalam masihan. Bisa mulia yang baik tahu ya kalau ini adalah terjadi cintuan sifat Tuhan itu semuanya cukup betul Tuhan dan akan turun. Menjadi aku akan maling suruh bersama syukur Allah ini bagi mungkin karena tahu dan karena aku nasuh pahala kedua insyaallah karena pas kedua pahala lalu kedua kali yang kita nanti pahala. Menjadi banyak mudamu mengisahkan begitu bangsa ini pada maksiat karena dewasa Allah Taala ini. Ketika sampai dalam Quran dan Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Quran kesebenarnya dan Quran kesebenarnya tambah asyik berkuasa. Tambah si manusia yang lebih dalam pikiran ini, kalau dayangan masih pikir susah, kalau nikah masih pikir susah, menjadi kenawahan Allah Subhanahu wa taala tambah supaya dia kita susah, supaya dia kita jangan lebih dalam pikiran itu. Sebetulnya lagi tentang kenawahan si ayat tersebut itu sebab alasan berkasih Allah Subhanahu wa taala seperti menjadi kebayangku maka kita ini dia bangsa Inggris penerima dari Islam tanah alim bangsa Inggris penerima dari agama Islam yang penerima dari Rasulullah Allah tanah alim. Jadi orang tu kata ipak mereka sebab pengharap kepahalan sebab pengharap mereka meninggali mesti kita mereka kata ipak mereka tabang ke sisi tabang ke sisi kita ini bukan Allah Taala si kita ini untuk yang Quran ini. Ali karramallahu wajhah dahanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kali patutnya si umurnya si amtan sakaitat ke ayat Allah Ta'ala wa anzur ashiratakal aqrabin ya leparan Allah Subhanahu wa ta'ala paistiralun si kamun takut-takutmun si kamun khusus keluarga'nun paistiralun siya pakitalawun siya pasinasinahan siya sabat Islam Susi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesusian Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi faturun ayat yang menunjuki si Usbani. Bunis ku Abu Jahal dan Abu Lahab bak kata si iya pe tuangan dia ante iya memangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah tatab ini Tuhan. Menjadi tak kita si Ali karramallahu wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengko duk sampai tinggal si Ali inna ya Rasulullah ina dalam pikiranmu ina maka susah ta'ulun fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap inna ayatin si aku binak pinaseran temen matapit si aku binak pinasan pinasan si Islam menjadi kegiatannya kepada si Ali karena Allah wajah ini terbisaran si Rasulullah karena ya Rasulullah aku nebahar si Usbatan li aku masalah saya bisa kita memikisah-kisah dahulu kadang-kadang kemudian tahu pesan-pesannya kami kita lupa seksi lain insyaAllah subhanahu wa ta'ala bayar hajat penatahan kita ni kejadian awal kita ni muslim kita ni sudah tak tahu nak jadi penahapan sehingga Rasulullah ta'ala si kita ni tak kita ni humbas dan ini berkanalan terisi Rasulullah ta'ala si kita ni menjadi kalau jahil apa-apa jangan si Ali karramallahu wajhah kalau kita dilihat dan kita dibayar malaikat atau bayar muka atau bayar makita Allah subhanahu wa ta'ala bangsa Inggris penerima Islam ini menjadi si Ali karramallahu wajhah umuran siang tahun makamat tapi sarana si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku ne bahala si Usbatan
matapitin dalam lahat Makkah. Ya sampai meron kuat-kuatbiaan Pak yang akahanun siya bang ini pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala pangatapang nasiyayan. Ina tayo ng si Ali makamak pilin magdalas ni Rasul sallallahu alaihi wasallam dinalahanan kasabot dalam kita bersiarin 40 bukmin nila. Ang banda orang anakan dia si kasal si Hitambo. Ang banda si Abu Talib, si Al-Abbas, si Hamzah, si Abu Jahl, si Aman, si Abu Aman. Astagfirullah. Ya kaya magkasasita Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaya orang anakan dia makatipon siya ang 40 bukmin. Damang bertarika atau ada korban lagayan panuko si Ali Rasulullah pamakitene lasada si Rasul sallallahu alaihi wasallam pamakitene kaya si Islam pergi katukkan si Islam katukkan si agama aturan kauluman sampai makasalunan siya pada akhirat. Macam pag-umus magkaya si Ali karamallahu wajah ina ininangan ini mutlak Makkahin. Ini mutlak Makkahin inakan kaya maniya kasawsiitan na dugtayang anakan matapit sila yung panutot di ayat wa anjir asyirataka al-aqrabin. At aharun sa saarun patitalayon pa boorun yan kaya kinausbahan mo matapit si Tawin na Muhammad. Yan isara ang subhanahu wa ta'ala matapasisiyahin. Menjadi ini tayo si Ali pag-umus ilimot pwede pagsakay-tay pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaabot siya magharap pinatag ni si Ali karamallahu wajah umunin siyang tahon. Pag-umusmaman niya kasawsiitan din nandiyan na si Ali karamallahu wajah painiyadakong dahil usa niya pangaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Kitili. Menjadi na puntunan siya Allah na pangaka Rasulullahin kaabot iya ng Diyos. Painne niya manusia katawahan kutek kasi kauman nito katekta kusikaan. Ganiya manusia tek kasi kauman na pinabawa at tuhan nito katekta kusikaan. Tekta po pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinapipo dalam lahat di mo hukaan munda kundi Allah subhanahu wa ta'ala bukbo kutaan kukuhin dito na pinahat ala na iman. Menjadi ya direkta pa na jamaah biguli siya kasisuran. Pangina jamaah berikat kasi kita ni mula maghiran si masjid puas hanggang nambahan kita ni sunnah atau nagdikir pakala kita diraho si susuy atau kaptangan dan buat yang pengautari. Macam ini bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat nila katawan ko manusia at kasi kawan na katekta kusikaan. Ganiya manusia katawan ko pinabawa at kuhanne may kapamabawaan ko karapin kusikaan si Taimandi. Pinabawa ko pito mo ukaan nung batudyo si iya bukila ukaan bagsili ang bantaan manukutahan natin matulahan akan Islamin. Menjadi na tayo Abu Jahal na puntunan si agama Allah. Ang kanadyain ng ako si kita rin yawag ko kahit pananakiyatan kahit pan-Muslim ko ito ilinang nawe na pagpanahin ng Abu Jahal si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina tayo ng Abu Jahal mag-Muslimge. Pagyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kinatauhan wa ile wa magapa wa inabi. Pag nengi Rasul sallallahu alaihi wasallam pag nengi Abu Jahal tino wa ile si pagmatamatahan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ang Rasul marasa si kita binutnangis para si kita ni bangsa ini kasalman ko dunia di akhirat. Yan ang Rasul makasunod ko bagaanan supaya aja kita makasunod pa yang Islam. Yan ang Rasul bakas magkuy bakas pag-ualahanin jangan niya palusun haptaib wala sana si kita minuto kasi kasunod pa yang Islam. Dugay at tatanya si kita ni magpundimatan nila magkabano. Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan niya tira wa Abu Jahal ni pagkinan si agama Allah. Hingga pada Abu Jahal ini Pende Muhammad Bangyeru pa inna pamasaran mo kami nga kantani may sabab guni-guni ngayon may niya Tuhan mabawagkawin mo sila ini dahil pa inna mag-aka-aka ka o nataman ng puti ng manusia. Abu Jahal si Rasul sallallahu alaihi wasallam may pagkinan si agama Allah tinuto ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina tabisara Abu Jahal ibn Abu Talib paina si pangkinainan si Rasulullah niya nangipat inipat kay Abu Talib Rasul sallallahu alaihi wasallam puas kama kay Abdul Muttalib
Pwede ako Abu Talib kamanakante. Saan ka kita ang badiya, tao kita ang badiya, subay mag-alta si kita ay mga panaman eh, bawala kita. Ina tabi saranong Abu Talib magkaliman pa inna o Muhammad. Anak Abdullah, anak Iyatim, agi tao, agara matagtoy na ariskin. Iripat duwe mo pa ikulay yung kasi daluan kami kasositan ng mga kita mo po ang agaman ng agaman ng yan. Yata kanilap, kinain. Menjadi sahih, ina talas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata si agama Allah. Magtuslim ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkagani ang makasuportahan niya. Gani ang magkasausitan ng makapagpain ako Muhammad na maportahan kawin. Gani ang makapagpain ako Muhammad na magpukawin. Gani ang makapagpain zaman niya ng pang-angkat pulong prinalala dyan lahat Makkah. Mayroon pinako Rasulullah sila ang bantaan na maportahan ako yung pamapalahan ko ang naman. Masara nang gana si Abu Lahab. Nang Abu Lahab tinoke ng musbaren. Sun kita lupain na tahala ang bantampak ini tarupang kita dengan Muhammad. Sampai tahala siya. Hanggang niya kontina siya agama Allah kisah dunia waktu. Pada iman dari Islamin ko pada iman si Abu Jahal kamnalem. Bangi atek ka jamaah tabligh pintu si kita. Bangi atek ka guru pintu si kita. Dapat katawan ko ayon supaya agama aja bisa dipintu si kita kerja kita di dalam kasihan kita di itu. Dia mau kutekkan paghumus magsambayan Madrid nengge yan magyalanin. Painna kasanyangan tayo dunia akhirat pag kita bimutangan datan Allah Ta'ala sila dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ina tayo ng anak yatanin. Pagdaawit ninyo, matutawang matutungkula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam siya matahalain kita rin. Patumpa ang masjid, tahalang ang masjid saya-saya, bang may jamaat abligiyo, kayo magguna, bang may jamaat abligiyo, tututang lupang, bang may jamaat abligiyo, kayo sumat sinuportahan. Menjadi sini hantang terbilang kontinensial sama Allah. Abu Jahal, Abu Lahab. Iyan maghapin zaman tagnalin ko yung maghapin si kita. Menjadi pinaku Rasul sallallahu alaihi wasallam si kita bimang sinaban kita bi manuportahan iyan matulahan agama ini. Neng balik si Ali karramallahu wajha. Bi si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdeduk ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagdedali ano portahan iya. Pagdesus ay ko'y suday ko'y sumapa Islamin pito dalam lahat ko'y di taabot saya Islam mapito dalam masilanin. Ko'y di taabot saya Islam mapatalibutan dalam dunyahin. Susa Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdegani at ay nakinangin sa pagdakwa niya na pagdala si agama Allah lasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa umat. Pain si Ali karramallahu wajha ya Muhammad ya Rasulullah dahil Yesus'e ang tumahala balik pasan ko siya at kahanin siya kalungkalo na pa niya ang siya kahindayatan. Yung inang balik pa si Ali karramallahu wajha magbela si Umar Rasul sallallahu alaihi wasallam binalahanin ang pagpulong klime nakanang payalimin siyang taon ululin. Pagsakay umus magbela si Ali karramallahu wajha ilibot tuwe na balik lahat magkain tinuro niya na may agawan niya bakas malayin. Pandakan sinkisa pagtaawit pati po na ang patpuklimen ang pandauranganatan ang bangkasawsiitan taawit lai sinuma Rasul sallallahu alaihi wasallam umus na magkakan nengge na balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tuwe hinunang wene nengge Muhammad asal makutabang gahad jatuh Muhammad ko itu tuan kusmay kalagihan na tamang tendi pagdiangkat sinabot dalam kitab hanggang tasabot sampai ko itu dalam kitab to kita binga pero kita bitaw na bang mag-inay na panamang temihingay masayang ko sa agama Islam ini menjadi nang gibalik Muhammad painay aniya katawan kulal latek kasi lahat na kategka ko si Kaab tekka ko painay si Kaab mo Kaab nung batujo Allah mo Kaab nagkasanyangan dunya at akhirat mo Kaab magkalasa mo Kaab magtabang mo Kaab magtuko si Pain Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bitinila wene sini ang bangka ang manuportahan akuin sini ang bangka ang manupo akuin
Nampak kesulitan. Asu menambali. Tinilaw ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsine manuportahi, manukuliyahi. Ganiya tuan lambong, ganiya makapagpain-pain ni ako Muhammad manupukawin. Ganiya makapagpain ako Muhammad manuportahan kawin. Ganiya makapagpain ako Muhammad mapaasag siya agaman niyan. Sampai ngelang ni Abu Lahab balik Abu Jahal. Pain ni asal binalaw ni Muhammad ini, asal dupang-dupang ni Muhammad ini. Kabahi tabi tinipun kita biwan nerukat jan kita binu cita hayulatian dan pikir-pikiran na iwan niya agama pinatulong iwan nabi. Asal pain ni bagbal hati Muhammad degeng pain ni takahamat Muhammad asal tamanan putingan. Nenggel siya sampai tahala mencari kontinensi agama Allah. Pagsakay siya nenggel kabayan pun inagkatin mawkif si Ali tinggi si Ali karramallahu wajhah. Tage eswene magbella min duwe panipun ne usbane. Tage eswene pinakan usbane supaya haja kasumpayan agama. Syukur niya nugdune syukur niya tabang na si Rasul sallallahu alaihi wasallam bigay ng kamang paye. Umul siyang tahun sampai tahinang wele pagsakay tahala kaya usbanen nung pagkailingko ni Rasulullah sampai mentak ni Buya mata Rasul sallallahu alaihi wasallam pagkagana mupuntahan iya nengge si Ali karramallahu wajhah. Pagsakay iya nengge penedali kam dahu pagkalawi kam dahu simple web tinilaw Muhammad si kamlay bang sine ang bangkam mamalasa siya manupuntahan iya matulad agamanin. Pahaling Abu Jahal balik penesali ne kamduk danganakan mo iyan. Ina tabisa Rasul, ina tabisa si Ali karramallahu wajhah umul na siyang taong tuan ko. Tabisa nanin matengketangan niya. Pende Muhammad tinilawen ubang sina manuportahan kawin ako. Gapain na natages-ges ko. Nakanak duko subay takitan ubang saing katuyo ko si kawin dukat sa kumakatabang si agamano. Ako pain na manuportahan kawin. Bangka lagihan kita magbono duka sa usitan tayo pagkagay kong kahagat na magbono kita rusiya. Menjadi mengkontinai si agama Allah si Ali karramallahu wajhah umul siyang tahun. Tages wene binisara si A40 kasausitan de. Menjadi kita biintag kita ko itu. Dia letak ka Islamin sa pablugto de tagnalay. Dia letak ka Islamin pito si kita sa pagtuyo de tagnalay. Sa pagbakas paglugto de tagnalay. Pagtaabot to si kita gapain tanto hinargaan mo eteni. Kung pinailay bang niya tek ka jamaah tablik pinasesehan. Bang niya tek ka guru pinasesehan. Buada pun niya iyan panguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita bihin. Dinakno porta si tages-ges tebi. Dinaknabang si tages-ges tebi. Menjadi kontinensi agama Allah. Palatun kita sedang buat kisah. Sumayya ini anda si Ammar, anda si Yasir, anak dan si Ammar bin Yasir. Panaima adalah sa Allah subhanahu wa ta'ala sisiye. Ambat kita bibalik nali, tak naru kita biumulan, tak naru kita biabahi, tak naru kita biagam katawan tabi na bang ina makas magapensi kita bitaggalan tabi melulu kita bibalik mikir-mikirne. Menjadi Sumayya dendeng. Tasabut si sinduwe kitab, si kitab usiar, si tarikh, niya inalenan Sumayya anda si Amir, yang ina si Ammar. Zaman lahat Makkah magdipon niya pagbangat si tampat inalenan Darul Arqam ibn Abil Arqam. Si sedih-sedihan Makkah si elep diene Makkale buktiene Safar. Niya lain tempat pagpangadjian sa ini. Sa inga ilang may Quraishin, bang niya magpangadji, ilupong kuwebe Banu Makhzumin alat bang sa Quraishin alat magkain sina-sina mapakalesi pagtalimanin. Sina-sina mapakalesi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puwas inil amban, iyan kapaningya si Ali karramallahu wajhah, palabay tahunan magdaw, palabay kularan maghapen-hapen ini. Pagsakay lumengan si Sumayya duk si Ammar, duk si Yasir telungan siya mag-anak patattoe.
Sumayya anda si Yasir, si Ammar anaknya lain si Yasir. Telu kayo siya ipon. Duman siya magmiling si Barande, pinagmilikan siya Banu Makhzum. Dambua amban Banu Quraish, Banu Makhzum, Jalwat Makkah. Inahinang Banu Makhzumin bangta kita di si Ammar, di si Yasir tujupiya Darul Arqam, bin Yabil Arqam. Pagkala ipakala si ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam ilutugan, pinagdibagan, pinaglubagan, pinagbinasahan. Yesa ganiya laha pagua awat berdian dan sumay sigi-sigi siya atas dia mentapulkan kada kuat-kuat durkadja siya sumaru si pakalehan Rasul sallallahu alaihi wasallam panaimade Islam panaimade Quran. Dan guna waktu kuat-kuat mag-ilan na isa Rasul sallallahu alaihi wasallam magpano lai si tempat si Darul Arqam niya. Takale si Ammar inangkanwe na matantuhanin painna sunay kita bibiya po si Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam bakale awatuyo na tagnale. Pagsakay siya doa ang panluma takita na isa po Banu Makhzum. Pagtakita we Banu Makhzum tuan ko iningketan siya. Iningketan tasapun si kitab tabasakun bagay kaliwayat si kitab tabasaten pinaelewan siya yan mag-anak matatuyamihan telu elew telung sangem panasan sila at magkain ko iniaman kita magkastabilahi sobra panas na nang bantu si kita bisan na pinamin sampu bangin ako panas to si kita lai si Libya panasan ng bangin ako panas bang kiawduay ang baninin magalengan kayo na 5 minit bisan na kayo magsarok bisan na kayo magkumbus mulag kahigag behel may panas na subay ilang kakitabing panas sila at Saudi sila at Makkah man si Libya. Mencari pinailewan di si Sumayya, di si Ammar, si Yasir, pinailewan dia tak batu ganiya pamainom siya, ganiya pamakan siya, ganiya kinakan gana pamainom ganiya pasendungan. Tukuhapan kelawan pinailewan ina tinilaw si siya. Bangkang balik kap agama binumba si santulet pahan kami kau. Bangkang Muhammad dukno pertahan Muhammad papatay kami kau. Gak siya tuanku magduerwe dalam pangatayan de. Sampai palawi telung bahangin beget atas lelahin at atas dendenang balela matay si Yasir. Telung bahangi gak magkakan gak mag-inom pinailewan di atabatu. Ina hinargaan nen. Supaya tales sawete bibangsa inge pangharga da Islaming tagnale. Supaya tales sawete supaya tahati wete bibangsa inge harga agama Islamin. Bisan barang, bisan nyawa, bisan pamilya, bisan ine kasiya-siyahan basta tumengge hadja Islamin. Yai panaimang de tagnale me kuntuno siya na Allah. Palawin telung bahangi pagmatay siya silinadto Sumayya. Pinabinawa pluma. Tasabut si kitab tabasaten inagdo inanuhan inwe pinanasan bohe pagya si Ammar maka nagpajaman lay nagatan tubinin na sa maraman pagya dikiliki pag ipinanasan bohe inabumalaw bohe may kontinay siya ng Allah hinapon mungkal bohe inawa panas na inagdo Sumayya sinantalan si kanilang na pinatapin ang buhay mamukal-mukali. Yan ay kahakawali mungkalwe panasin. Tinilaw si Yehin, kita nung nahelanong matay na pagkagay balik ang agamane. Pagkagay nuto pakaleto Muhammad. Pagkagay pakaleto yan ay amarupang-rupang niyahan. Kung tulay ka utang patpikir. Bangkew baya elum duk anak mo iyan balik kayo nung basan tubo panumbakalihin. Subay bangkew gay baya na elum tagaw maglang tuhutong Muhammad. Ina tayo ng dendain Sumayya denderuyat kung tinay siya ng Allah. Pamangkitere si kita di subang sa inga tuyo dan lupang sa inga panayma di agama Islam tagnale. Ina tayo ng Sumayya hinaling wele si Ammar. Pinayaman wele si Ammar sa nangis pagbuha ko yung matanin. Ina tabis saranin penne anak ko kalasahan tekel
Subay gania kapanabang ku Muhammad bang dumain ini. Ambat ku pain ne mole hukum Allah panukul ku si Islam panukul ku Muhammad. Pamato ku eto agama Muhammadin ambat ku pain ne ku patede. Sampai ilabo sumaya dalam kawan. Sidang gua riwayat pinapate pinang pedangan tinundan si kurang. Pinapate tuanku sumaya tages na inaling anak nen. Gania kapanabang ku Muhammad. Gania kapamataw ku agama Muhammadin bang dumain sa inyo labayan. Manjari tilawin si kita bi ina bakas tahinang bi panukuta bi Islam. Ina bakas tahinang bi panukuta bi agama Muhammad dia nes pinagsabot niya. Manjari may pamtinay si agama Allah. Ambat kita binali duk ambat kita bimikir. Ganun kita bi kalagihan subay kita bilabo dan kawali. Ganun kita bi kalagihan may katawan pagka Islam dan bisubay kita bi pinagpedangan. Ganun kalagihan may kalagi may katawan bangsa ingin pagka Islam dan bisubay kita bi mate. Simple manaman. Pakiteo nadja muslim keo. Pakiteo nadja suportanum. Pakiteo nadja adat no muslimin keo. Pakiteo nadja pagtaat nun. Pakiteo bangsa ingin jatulan nun bilang muslim keo. Maka tupo keo si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpasayang po niya agama. Menjadi mempentinai si agama Allah. Khadijah radhiyallahu anha kadua dende bayang kumangkahan kita bi pegani waktu kita sehingga kesekte sehingga daya hante sehingga lakute gain argahan me temi perkalai supaya duk kita bigay lugi duk kita bigay magsusum manama hanggang kita bihinangkahan supaya kita bitahu niha bang ina bang kita bihin. Khadijah radhiyallahu anha kinatauhan may demikian panagnahan anda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman na tuan kubalu iya tamanan dayan dalam lahat Makkah ban karendehan. Zaman ne balu gape niya elane iya tamanan dayan dalam lahat Makkah ban karendehan. Sampai iya tabatane Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai baya Khadijah tailane Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahinang may Makkah inon bangsa Quraisyin pinagua ang banlahat Makkah. Yene kemon nungud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gatas sampai tasulay we dagay pinakanin. Sampai tasulay we dagay pinainumin. Sampai tasulay we dagay pinasikan kinakanin. Sampai tasulay we dagay pinasikan kemon neganta makasayang bukay lumande. Silahat pinospon siya inanligan kemon ganta mapasok ng buong katabangan. Dumain dyan ang lahat man kami puntinay siya ang Allah. Inatay ng Khadijahin. Pagkasigpit lahatin, pagkasigpit pamina sa bangsa Quraisyin jaman tagnalay sila Muslim. Inatay ng Khadijahin pag napaka-artanin. Panugkunay supaya at jaga niya balik ang agama kapulsawan. Supaya bang makalis sa sigpit may Muslimin guys yung makapagpaing gambe kula paasip si Islam kaya dyan po ng bahing sigpit. Panabang may Khadijah radhiyallahu anha artanin kemon. Sampai taabot si kawapat ne, taabot siyang magsabi barang ng luknyawan na ina tabisarane. Baya kung nga kita rin pangatiyan ng ban ini. Tabisara way Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pain Khadijah ya Rasulullah. Takiten jaman tab na bangsa ingge rugtukun duktuyu kun manawangan kauli. Takiten ruhisap kumetag na jaman kupebis kay dukanta kung ano niya ko ito panuku kung kauli. Sumay pain ya Rasulullah. Tane pain nyawa kun so magsabi dukbaran ko. Bugana niya kapanuku kung kauli. Bang kalagihan mo tabang kung taabot kumatay ko kosong kubul kung nagdaon talang kung panukul mo agama mo. Menjadi mempentinai si agama Allah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kinaridaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pagpain si zaman na sumulay ang hukum Allah dan dewiye. Maka pagpain ya Rasulullah. Bang kalagihan mo tabangkul. Bang kalagihan mo tabangkul si agama Islam iyan. Bang kumatay kujagala kapanaran ko pagkosong kubul pinagdayan talang kung panukul si agama. Menjadi mempentinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala iyan. Kahalan tabna rin panayma sa Islam. Menjadi supaya kita begitu magpikiran. Gini elung balik Khadijah pakitaan dalam saya kirasa si Islam ini. Gini elung balik di si Sumaya papa kita ada si kita memang saya panayma sa
Islamin. Maslami gina ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana zaman kono Uhud. Labo dalam kanal panukura si Islam tukar tetapi itu si kita Islamin gina balik itu si kita. Bangunan kita di mausahin. Jadi balik si Ja'far. Kebak balan dan si pagharapan pematinggian dan panji Islam tukar tetapi itu si kita Islamin tukar semua itu si kita. Yana yang baru. Di si Mus'ab bin Umair. Yana iyan sinabalik putuk tangan dan pagkatanggian simpan si Islam bukan semua itu si kita Islamin. Yana itu bangunan kita yang mausahin, bangunan kita yang pikiran kita yang magtawan, bangino kepada orang itu kepada orang yang taknain kepada si Allah. Menjadi kadang kinayan ada apa dengan sikit dengan pinggir waktu sangat bahalan bahalan kalau tinitag na sampai bahalan di sini dalam pikiran dia gak ada tanto takite hargain ang bangkite si barang dia kaya kita nyawa dito gak ada kita menghilang bangkite ini paano di si Khadijah radhiyallahu anha arta dia muslim bisa Abu Bakar As-Siddiq, bisa Abdurrahman bin Auf, sampai kaladian Rasulullah yang tawang ilagbahan artain panupure. Menjadi di si Ja'far miyan pagkakani ang kapanabang di arta, ini kapanabang din barande. Pinatengge panjiin ang bangkanawan, duknengge panji Islamin, duk sumampay pito si kite. Ini ng musyrikin pinadang kanawanin, dukhat jatale papanjiin, dukhe papanji Islamin, dukhe pasaplag Islamin. Gamag pikiran gayap si Ja'far. Ina tainangnen ilagbahan kalisin ang panbibang na inang tan panjihin pinatengge. Sampay nengge panjihin duka janengge Islamin. Duk sumampay pito si kite. Pegegan arta ne. Pegegiye tao. Pegegan niya katawan na kapanabang na si Islam bang gumangyaan. Patengge na panjihin. Ina tainang musyrikin pegenengge panji Islamin. Bupagebang nengge pe panji Islamin gepe paatras muslimin. Pinadang we musyrikin ang mandibang ne sampai hebba pa sampai pettud tangan nen ina tayo si Ja'farin gapain pinda pikiran nen peggeta kita nen tatali nen bang lebahan ne panukuna si agama Islamin ina ne kapanabang ne Rasulullah ina ne kapanabang ne kapamayang ne we si Allah Ta'ala yang baka si inuman Islam bulati ne ina nang si Ja'farin ina do panjihin we ne udakan ne pinatengge. Basta hatta tapakita wene, weye asal muslim ye, weye asal nuporta ye, weye baya ye tumulahat Islamin. Pagsakay nengge panjing sidakan na ini tayo musyrikin, pinagdang ye sampai buntas taaka dalam kitab usiali buntas barang ne. Menjadi iyan take SD. Kone pinain na piyane, piyang bermetabiyan, piyang bermekasahabatan. Katagas wede pamatulad si Islam kita simpulur. Tinilaw si kita ini ang ban kitahin. Ini kapangontribute din. Menjadi may kungkinan siya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Malalahin si kita rin, inakaan kita rin. Pagkitagan na topik kapangulong. Inakaan kita rin bang ini ang ban kita rin. Kapikalagian dalam kauman. Kapikalagian lahat. Kalagihan si tabang banggeta geste artain sukul lugtu banggeta geste lugtuin sukul doa banggeta bisan geste bisan mangan doahin sukul pasujud si Allah pakiteno bang sa inyo pagka muslimin maralahin niyan sa itu dugay magkat Islamin pagka magkalaman manamali bang kita tu dalam namitan bang talot kaalu bang tawag niya magsasa, gege umaga kita magsasain Christian. Siya magsasain anak kiyakan, Muslim. Bang lu dalam namitan, bang na magmotor, magseretan, agil makarugtul, makakutaw napas. Gege duman anak Bisaya, duman anak Christian. Siya anak kiyakan. Menjadi hinangkan kinatawan kita bi Muslim. Siway duman panini nang terbituan ku ame ubaya duman pagkatan tebi Islamin bilang pagka Muslim tebi. Siway sa diawa bang gene kyo kapag lukto gene kapag mulungulengan pinaputulkan
gay kaamahan Rasul sallallahu alaihi wasallam magbuo agama mato. Sungkul hisab gay kay manluod di si Ja'far, kay manluod di si Mus'ab bin Umair, kaluod di si Tariq bin Muslim, Tariq sino-sino. Sungkul gay hisab siya magkaat, sungkul ganiya tahinan tini pasulang tini sisiya. Menjadi may kuntinay si agama Allah. Wa itulay ngedto kita bang hinang sungkul niya kapanukute bangkang mencari insyaallah. Pagkakaman dalam Quran dalam hadis pagkinayan mo bang nagkaw maghinang makasayang bukaol, bang nagkaw ngesek makasayang bukaol, bang nagkaw mebek makasayang bukaol pagdunya lalu bang hakil akhirat. Menjadi kita katag naante miyan sa paglugto ini usama kita nali bang ini lugto ten. Menjadi ko itu ay pasektor pasetan kaamene kita bimene fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anzilin nasa manazilahum ambat pa inne Abu Bakar betarun pa inne manusia iyan sigat tempat paluhan de. Pada Allah subhanahu wa ta'ala kul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Bisalaam leo Muhammad ambat tiap-tiap dangan ambat siya ngahinang siya si sukude ambat payaman de bang intag tempat dan us ngahinang siya kaya kataon Allah ta'ala hinduyo bang ingay ambat siya matunurong kupatuhin bang ingay ambat siya iya na maghinang napatuhin. Menjadi kita kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tasulay na magdakwahin, tasulay na magjihadin, tasulay na magnafakahin, tasulay na magpalunsulin, tasulay na magsandal kautuhin, tasulay na kemonin supaya at janiya pamilihan de bang ina tapele de bang bansiye. Kaya man bisipag napakan panabang Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat iya dayahan iya kinilala sabab Khadijah sabab pagke pinadaya iya Allah Ta'ala hinay subay makas tasulay we na talumbahang gakayat lapuhan ng panabang ni Adja ang miskin ng banihin. Menjadi kaunali bangkyo waya makasuporta si Rasul sallallahu alaihi wasallam na bangkyo sila bayan sa iya pagke harga iyo niya waktu sabab sadakkan atau sabab zakat atau sabab kapanabang tabarruno lamud kyawiyan hamban makasek surga atau sinadihan ng Allah Ta'ala ang surga magkatabang pikyaw si agamano mapang kung tabiya bangkyaw baya kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tasulay wene yene ngurung harta panabang ni amiskin kita ka lerunia sukat subay mayang kita madrasa gay me kainawan kyaw ngurung may 10 pila gay kyaw me kainawan ngurung 100 pila mamargain niya ang bangkaw kapanupuno isang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntinyo perkalain sila ng harta kaya niya waktu magpayan pilain hape kunangdan ang panang hinang niya waktu kita eddo tepen nangdan magpatang dan magpalabas ang ban kita ngalabas menjadi hinang ti sa iyan makajari iyo upang masjid mag-isong dalam kaumin matangnya kita di masjid jayong takole wayadangan nahatul kita di masjid sungkul niya kapanagang tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaganin kita di mapapuain nahatul ne dukta kita dalam pagkaon tabang sa ingi panukuti agamahin sungkul piyapesin magkaurong kiyo 10 pilang mahal ganiyan magkaurong kiyo 5 pilang mahal ganiyan magkaurong kiyo 200 magkaurong kiyo 2 langsang harga iyan panukuno Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada imam agama Islam. Nasulit niya waktu may kontinue si agama Allah bang pagbisaran pagurong niya bang mahulong bang kita imo kasantan ngurong pagke pa inne bang niya ngurong magpamiskin iye atau pa inne bang niya ngurong makasipit iye atau pa inne bang niya ngurong gero magguna hadja kagunahan ng kontinue si agama Allah. Niya kisah dan buah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal pangurung niya dan buah sahabat semuanya hukum Allah pertama dia dalam nasa sakaratul maut tinalkin niya timulkin si bahasate pay may sahabat papatapit siya la ilaha illallah gamisara lillahi magbinga-binga benero
Paimay sahabatin la ilaha illallah usawe deh. Magsahod ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paimay sahabatin la ilaha illallah. Da bisa la da makasabot la ilaha illallah ini ta bisa nanin telu. Paimay ya laitahu law kana kamilan. Ya laitahu law kana ba'idan. Ya laitahu law kana jadidan. Sampai dekat napasnya. Menjadi susah ya sahabatin. Bangway ya makakaptang telu, makakaptang luyega, takaptang la ilaha illallah. Buharga la ilaha illallahin. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sina-sina kahinapusan kaptangan ni la ilaha illallah, makaasap niya surga. Atawa dia rin surga niya. Naman jadi lalari sa kahit tinungkin ka. Ina tasabut nen, penaya laitahu law kana kamilan. Ya laitahu law kana ba'idan. Ya laitahu law kana jadidan. Menjadi tinira oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ini hati telu ini. Fa inna sahabat si Rasulullah ya Rasulullah. Fa inna niya dan buah sawai-sawai kami boleh hukum Allah tak kapasambut la ilaha illallah tasabutnya dalam bangkala. Fa Rasulullah ini Pene tagna tasabutnya ya laitahu law kana kamilan. Mantus umiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penghunian Rasul sallallahu alaihi wasallam dinilai oleh sahabatin. Pene ya Rasulullah ina pa inna pina inlillah wa makapapain ya laitahu law kana kamilan. Pa inna dan kasanyangan sawe bilay. Sakaya pwede boleh hukum Allah manusia bang na pabag na takantil na pabag na takadren atau pabag si kasakihan ni bang matay sakihin atau si motorin sa ingi na basta danang sa karatul maut sombet kat napasin inananan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam lampik matahin yan ay ligmatate ini takitan mo na manginan si bukut langitin takitan mo na nalkain takitan mo na surgain takitan oleh kemur malaikat papatapit si kawin ini malaikat pampain Allah takhafu wa la tahzanu takitan oleh mencari si waktu sampai ke tapas nen tinungkin pain newe bila ilaha illallah la makasabut peke pain mag story ya duk malaikat dia malaikat dua patapit si ini pagsakay siya mag story pinakitan oleh malaikatin yene surga dia yene tempat dalam surga tempat ne kanta pemulihan ne pagsakay kita na surga miyan luha ang bandunya tulog isi-isi na sampai pinanglipat panglipat pinaming 10 luhanin sampai makakita iyalay astana bulawan ngilap hawasahayanin sampai pinain may malaikatin lumaan dali kinususya pinakero magtusduk susya ano pangatayan magtus ulali pinayong yung malaikat gapain na niya tainang ko supaya ko kaulungan surga ko surga niya kumane bulawan ngilap katalipot sa magbingkat umahin ina pa ina tinumpasan siya ang buhin pain malaikatin dagi pa ina taeseb no jaman kaya pa ina rumengan niya pa ina luto no khubs apang roti mesisama Malaysia niya pa ina luto no roti apa magtusi kita ulus pa ni mangan na keo pag mangan keo takakan mo ng pongin niya miskin takita we no pangulong mo si iya dampong apamin dampong kursahin yan naman pa ina kursahin niya na surga nung kumang kulawan niya hanpin na keo na keo kang painalain way sa iyan way bay na malaikat apang luta pangulong kundang kepa inulungan ko surga wa Allah ta'alahin painalaikatin magbayan ng Allah ta'alahin andang penain tukirullah kaldan hasana bang pautangan bi Allah subhanahu wa ta'ala yung puputang yudaib lahu pinagtambah magtambah maganda wa Allah subhanahu wa ta'ala yung siya sampai tasabot ang painay wa Allah ta'alahin وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ina tepe murung bitepe delu bi para sikam takita bitek
kasih adalah Allah Ta'ala masih lebih hati tumpas menambah terpengurung di waktu sebelumnya. Menjadi niaan tak kita ini lumahin duk surga sehingga lingkapnen kapangurung dan tutuanku dan kepak apam hangkan pai Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamratin mane katalewang na putar ka jahannamin dagi waya pasi kam mane tujuan putar ka jahannam awenan dinun ang mane putar ka jahannam duk dan kepak buah urma ko jadi kingking ko jadi kapalu dan kepak buah urma bang kau ikhlas pangurung wa miskin ang kalagian maka awen kau ang manebut na ka jahannam. Namun jadi tapanukul pe Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tamanan sayu di manusia. Maslawi na kasayu dan bangkulan puase. Namun jadi pengkini si Allah. Akan aja syukur tatukun Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tanpa kita terus ingin pertama muslim terpanai mate agama Islami. Menjadi hatul nasib sahabatin sampai pasti lalu kita memberitahu bang ini hati kaptangan paine ya lai tahu lau kana kamilan hati nanti akan dia tak bisa lalu paine bang lihat jami'an tapang ulungku siya injuku sehingga dimungkapnya. Namun jadi nak kepak abang, nana ngai kita kaitkan gini ke urung, gay ngurung dan buah abang pergi haji, bugai yang ngurung dan korek pergi diki, na subai ini pengurungin mereka urung, teman panian kemakan para si aku sih para si kita itu syukur kepada kita tapi bangsa Inggris kapan hukum tapi si agamain, bangsa Inggris kapan ngalekat tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari kita. Bang ni apa yang bang kita ka bekas makapakupakuan mata tu ele kajari magsadaka. Mas labi bang iya bayang ngawenan dini ang ban maksiat ang ban pertusian tak nari makajari magsadaka. Miya ke dalam kaum tamanan sikpit. Bang kaum ne dalam kaum tamanan sikpit dak ke magangang usaha ke patanam. Papiun si andanu bilang magsadaka anu napakano yan. Sadaka panganan mo useno. Lalu dia sampai sakit. Bang ke sakit. Sakit petingkong, peti beteng, peti ini sakit pangatean, sakit tumbi, sakit jingki. Maka jadi kau magsadaka. Nasubay bang yang sakit sikawin, sakit liskut, tantunan ngayon tatambang ay sadaka. Sa ingin kapanambang mo yan, bang yan sukamin. Nasubay kayo magkainip, Rasul sallallahu alaihi wasallam, daw amradakum bis sadaka. Tambalarong bisakibin, tuk sadaka. Ang kalipian bang kita hospital, magpatambal, magbayad kita. Bang kita pihak tabib, magpatawal, magpakalas kita atau magpakas. Ini sih kamu magpakas atau magpakalas? Magpakas. IMPN, Rasul sallallahu alaihi wasallam magdahakin. Naman jadi bang kita magpatawal, bang talesan na tumbi dan pangatean nubugay anan, daw sino lang tus pilaki magsadaka kayo ya Allah bang panisap anan tumbi dan pangatean kulisin pangatean mo yan. Insyaallah. Insyaallah. Nasubay ko pinili niya waktu ape pemakan sana amban pemakan sawi, ape ilagasan amban panurung. Kaya akalin isab bang siya winurungan apne gay pinenwe hina we amma. Kaya gay isab siya tao ngurung. Madali luan sai duman pupunte ngurung duk kita taurung. Sumay ngurung kita para si kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ina ka pengurungun yai para si kawin. Namun jadi mengikahan kita bin para si kita bin. Napagabang kilwani asinu kaptangan ha. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatbawa adab. Bisadahab sukul dia sadaqano. Bangga dia lebih sadahab gana takaswanu lamahan nagyaw. Sadaqah tambal iyan. Dahil magangang iyan kaya si sawayano. Tabassumu kali akhi ka sadaqah. Paiyam mo si pangtinahin mo sadaqah. Narumalisan kita ko ang pagsampakan ni Abda. So ini sa buwan tulong kita iyang si saway talang ikuat-kuat jalan dengan nama. Pinayin iyang iman na kuna tadi hati ini. Naman tadi dah. Dan kita bipikiran giha pemargain kita hatul taditen. Ambat lu ini panay masaway te. Basta kita inatulten kita bangkalagihan surga Allah Ta'ala. Insyaallah. Si kadul pagtangan pa inayalay tao lang kana Ba'idan
Tinilang na sahabat niya, ya Rasulullah, kaptangan nilali si zaman na mula hukum Allah ya laitahu law kana ba'idan. Inay pa inne. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallamin niya na pa inne surga pinakita si iye. Ringkat ang bandeluin, dukhat ang bandeluin. Pa inne lalay, o kang malaikat po sila surga si kadwereng. Pay malaikatin si kauhang kan payon kula ni kyo maganghang tahala ni kyo nyawan ng barbarang mo duk ni kyo umasik pin si suga no niya penne o kyo malaikat awe bang dehlulay katawan ko ne taysar ko ne penne bakas ko makarong apa bakas ko makarong pa siya penne suga malingkat iyan ne gapay ni katawan ko bakas tapangurong ko ne sabdi ang baniye ne pan tapangurong ko niyan pekewan sa kusitulakan. Pain lain, pain malaikatin ang gaki pain na tayo sa buwan si jaman nulumengan si pagtulak mo niya dan buwa aagita ulumengan langkoyan ang bangkao buka lagi ang sumetek kasi kauman leng inep daw mo tinumpe sampay tek kakamlay magsumbaya ye pain na rugturo panabang numiyahan ye na pain na surga kantinan ye na tegal-tegal pang papanumpayang mo ye mencari susah lain. Pahinna mabas na pagkaulungan surga dan buhay inulungan pagkubalik sa pagpanumpay ko ng lalim. Way sa Allah subhanahu wa ta'alahin. Damikya binasal risab. Way malaikatin nili ayat pagkastawasat yan sinilay. Ine kapadelu si barangnu. Takasuan si adalat Allah ta'ala mas labi abjad. Menjadi kita niya naman kita bitagay motor, nani kabel, nani kura, nani kem, nani jeep. Dan kau menggangang na palumengan silan wa kalagyan si tabang sa kayun. Niyai waktu gayat tatales sa wete hadje tabang. Dan kau magula bang neta sa kayun pagsakay duay pwede magsungkul. Pagtawag magsungkul mandungan ng pangatayan men. Sampai makutudyo Allah ya Allah bang panisa kaharniyan asalam pamulian men. Dua lingkat naman kaya mo na kung Allah na takita mo surga mo sa lingkat na sa pagpakas ka pangkas mo naman kaya may minta umangkas kita lumpo surga mo na pinagyan mo kalagihan si surga ita ada kulahan hindi kalagihan bisan buhating bulang kalagihan do kita ang kalapan niya nga niya bulak sawe ni sa kalagihan na si bulak surga sa ang kalipian sampai bulak sawe tinaneman niya sawe Pagkir kabaya na luha bulak ne. Sampai muka magsasape, sampai muka magbono pe, sampai magbuha pagkarela pe, sampai maggasto pe. Dukat dyan, maluha bulak ne. Nasulga, pinahin mararahin na luha umalay. Pangadyatin ko katiluto, insyaAllah. Lakas kaptangan na pinayala itaw walang ka na jadidan. Painmal painna sahabatin ya Rasulullah hina painna kaptangan lalali painna yala itaw law kana jadidan painna lahin painna Rasul sallallahu alaihi wasallam pinangkitean na isa biya inabuda dalam nasasakaratul maut lay luma bisan pe pinaminduwe lingkatan luma duwe mapalabe duk pinaminduwe hapan surga pinalabe yana silingkatan luma pinangkita siya yana si katelulay menjadi mentus tinali tapi rumah mesai murah kita jumpa bagaimana sa rumah pilih rumah dalam surga rumah dalam surga rumah dalam surga menjadi yang kante kamu dalam surga hayatun abadiyah dalam surga selama-lama seumur hidup gekeu ngabahi gekeu saki gekeu lama gekeu kemon menjadi rumah dan buah-buah sudah jumpa bisa dua hati rumah itu mengumpul ke 40 tahun bang meter rumah berbatas nih keo. Nalai dalam surga pas ada buah-buah dulu mah. Kalagian ke rumah, kalagian ke wes rumah. Aku umur kudu 6 tahun tuanku. Karena kami berumah dalam bulangan, berumah dalam tipu-tipu, berumah dalam silangku, berumah si kamu, berumah dalam sabela sampai telu bersama kami dalam sabela. 26 tahun. Sehingga dalam surga bang buah dulu mah, menjadi mereka rumah kita biar insyaallah. Amun kita bisa dikit-dikit, bisa Rasulullahin tamar dan kepak tamar, maka engkau menerka maka pasti kau surga.
Naman kung makauyat, betelu surga dere. Masuk balik-balik tu narga. Menjadi yang tahu lautana jadilah. Pai malaikatin o surga sila jauhin painna si kau na kapiyan dan kemakanan. Pai lain awe painna malaikat dua surga lain ko painna lingkat ina suwe mas lingkat ina. Ina painna kinumbasang amal ko si surga alas itu. Malalain ko painna siya ko surga dan buhay itu. Ina ni malaikatin. Kemudahan, ya painna surga iyan. Allah Ta'ala kau sa dia nakasinangmo. Pain lalaki na nakasinangko. Pain malaikat dati pain na tayo sa no. Jaman jodoh si masjid. Niya aatinan na angkutan. Sinamay na si masjid niya jagat-jagat na lara. Ya jagat kuit ben, kuit punta kuit sapi. Na pain na jagat mo nagkaat na. Pagka sandal-sandal ko ito ang magpag-awahirap ko ang pangulong jaket ng piso niya. Hanggang talisaran nangyari tao ng tanang jadidan, banggaan zaman pa ina kaniyaan ng bago-bago sa India ng katsurga ko mga araw. Pwede. Ang madali kita ngayon, kaya pagpagpagangan, kaya kapagtanganan. Yaman kita, kaya kasandal mo. Kung pinailay, dumaniyan para siya ako naman ang buhay, magpasya ito kasalakahan. Sumay kita rin natuloy, magbasaran kita rin. Magtaon, magsalata, magkakahan mo. Sa kurang-kurang, tawa ng diyawa, na rumah, tawa ng diki, na rumah, si kita rin, tawa na sila ito, kasi naman dyan. Lagyan ito susa talim, sa dimbar ka na talim, nakatay sa isyaw. Ang jadi berpotensial dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyan hinang bangini nang weno pagkasuan mo surga tapos jita kaya Allah Subhanahu Wa Taala we bilang kaya porta ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We pa ite makasuporta kita si Rasulullah. Pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah Subhanahu Wa Taala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ina kapanganda katawadak ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunay yung kinawang din bebelang yung lekatong din dugina kapamayasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam halian din menjadi yang nagbuang manabdat Rasulullah sampai hati makapagpayin Rasul sallallahu alaihi wasallam innal bakhila ba'idun minan nas ba'idun minal jannah wa ba'idun minallah wa qaribun minan nar ilan nar yani amal iskutanin amal pula lemburi kelong men, amal puri putin, agi meke ulungin, amal lembol sanen, taala amban manusia, taala amban surga, taala amban Allah Taala, taman ketapitan nene narka. Naman jadi mulai kita ini spontan, duman dulu badan sawe mengkalisahin kita dulu. Nasuway nararapan isa. Suway pa hindi, istel pamurong te kwentuhin pinabawa si Abu. Siya nga naman kain naman gana. Bang si Melamita atau si Mesabel atau intag-intag bang niya usudong-sud bagutas pagko sa iyo kinutin ka talagang pupila pagko tati datos pilang tendoin anak kinaimanan maghaling-haling bang niya kayo magkakita bang na magkakita ilano pagka bang ka na magkakita na damali kinadabang point kinantin ubus may kinapinain tuwas bang niya magkasama ko sinatos pilangin kasi sa isa-ingin na magbarangay ni Kiyurun bisa niangin magkawin surain mamargayo may Kiyurun insyaAllah. Menjadi dia aja yang nanti anu itu si panggung mengkontinai si Allah. Bagi kita bi asal ketahuan untuk si datang bin bahasa murung. Ni apa waktu su sebang murungan sebang murung sinna. Ni aja yang nanti anu itu bi mengurung sinna kita murung. Memang kawin magtapos magtapos tu si kita magtapos maggunting mag-celebrate graduation. Ubus na yung pagsadaka niya tatabangan inalin ang maguna-una. Tatabi maguna-una. Bangya kinawin niya daw kayo sobre. Niya daw kayo sobre niya tulay tatawangan. Sadaka niya tatabangan niya, tabaruan. Pag niya sobre nung
pangpayam pangpayaman no mag-celebrate day dayahan inisino dalam sobrero 500 atau dangigo. Ubus gamay mararahi binantad sobrehin sinulatan perang anu tuano. Duk katauhan wa inuruman nulay mang sila mangurung isi sobrere. Niat-niat nulay pagtaabot ka o tege kalagihan duk kaya isang tabales. Naman jari kayo ng daang, inalanan mas alalay masali uling mutabadala kalagihan si pangadji kamanaman makapagkalkulungan. Pay mani, bang kaya ngulong si adayan ni Meatus Pila, duk alam mo pasimulan. Pagtek kalay, pagkaw kalagihan tabangin, kau magkawinin, kau magtapusin, kau magguntingin, kau mag-celebrating, takiten mo awa kasiyen ay tinabangan mo ay buwan kung tabang de, inatabis sarano, buli buli malibgahin. Katabi, isang mahampilan huli malibgahin. Menjadi may puntinan siya ang malagay kajari sa iyo. Dahil kaya unabang dukyaw tatawang. Niyawang to si tapit luma. Magsayong pinayip ka. Pinayipimay ka totopi siya lang kaya paglumamyan ang lumapaan o lumam siya sa ilinin. Napirin siya hingga ang mamang kutakita o sihigap nito. Pinadaan niya ulumante yung gayong urong. Punta sa puti ang sinilay kajari sa iyo. Ngurung kyaw dumandanta para si kao dukyaw tawales. Sumay ngurung kyaw karena ibadat mo yan. Hati rumah dalam surga para si kao. Menjadi may puntinan siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lo pagpayaman ko dawas na yung ngarang-araw sa pinto kaya sa 10 na 20 minutes. Menjadi iyan pangapas na surga. Paling-palatong kita si pangapas surga pagtaat. Lila ang bandenda si Anda. Ang bandela si Anda na pag-adang. Ang bandraayat si Napura si Raayat, anak si Matatoy si anak. Tagnante ang bandenda si Ilan ay pagkaling kita mo. Dapat susigi ka dapat dua problema iyan. Pagtaat bi si Ilawi kapanabang bi utuan ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dumanat ang Muhammad sampai surga kita dawat bi. Sampai matatoy kita dawat bi pinasip surga sa banghal pagtaat bi si Ilawi. Ni ada buah kisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni ada buah dende duk elane dalam Madinatul Munawwarah. Pagtaabot dalam Madinatul Munawwarah, magialang Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabat yung painay kalagihan kita rin ko itulay si Kemon Lela subay pagua haplahat niya anihiliya partikulay asbaha niya tayo ng panduhay jihadi zaman niya. Pagtaabot dek kalalahin si Luma bago kinawin ka siya kandanin pain andanin painelahin dangkula sabu ipain ni Rasul sallallahu alaihi wasallam magkakali ng paluwas kalalahin suway ko kami paluwas napindanday na awe dahil pain na mag-ang paindandahin painelahin ano aja pain ni andakul bisa di pain ko andakul ini pagkalimbi sa-isa kami magkakapigil suway pain na sasako at si kauhin tagjalan ko pa yun silang ngalan kami ubaya dahil buhay ang baluma sasa elahin si andane sasa elahin si dandahin pain dandahin awe buhay na elahin pag buhay na elahin ang baluma palabay bahangihan tek kaniya nalang si luma. Assalamualaikum waalaikumsalam pain dandahin damuang manadlat sindanda dan dihatule bang niya nalang si Luma gay magtus ilong kabe gawang gay magtus pasif nang bangharja basta dende. Waalaikumsalam sinayo bang kang makakita atau niya andami yan ito pati nalang si Luma sa nalang na maka magtus pasif ina dinalang dende dan berman hatu dengan maka itu aturan Islam